This is the first page. Ovo je naslovna stranica na vašem LinkedIn profilu i tu piše vi, Nebojša Radošević, Savezna vlada, multimedijski novinar od marta 2019. do danas. Piše Savezna vlada. A piše da ste pre toga radili za Tanjug, što je takođe bila državna novinska agencija. Dakle, da li je tačno ovo što piše, da ste vi multimedijski novinar koji radi za Srpsku saveznu vladu, da ili ne? Kakav multimedija žurnalist? Dobro, da, okej, nek bude. Da, u redu, radim za vladu, šta, ne razumem. Federal government. Dobro. So you were working for the government. Iz Kosova online-a izašao 2021. godine. Ja radim za Studio B. So at the time that you were speaking to the U vreme kada ste razgovarali sa tužilaštvom, specijalizovanim tužilaštvom u decembru 2019. vi ste radili za Saveznu vladu. Je li to tačno? Okay, and that was as it says in your To, kao što piše u vašem profilu, Now you work for Kosovo Online, which vi ste radili za Kosovo Online. U pitanju je informativni centar za Srbe koji stanuju na severu Kosova. Je li to tačno? Ne samo za njih, nego za čitavu Srbiju, možda čita ko hoće. Nije to samo informativni centar za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji. Portal. Radimo za sve. Nas koji iste i mediji u Prištini. Kao izvor informacija, dok sam tamo radio. I mediji u Prištini. Uzimali smo izjave i jednih, i drugih, i trećih, i četvrtih, pa je koristio ko hoće.